هو بحال اللي قلت اليوم اون بو با ما نكونوش فرحانين باسكو ديما كنفتشوا على الرباح وكان الرباح في يدنا. هناك عوامل كثيرة تحكمت اليوم في نتيجة المباراة، من بينها الحكم الجنوب افريقي الذي يعني كان بطلا لفضيحة اليوم في مباراة اليوم. لا بيلانتي حقيقي هو المشروع. التحكيم كان في المستوى وحكم ديال جنوب افريقيا والفاهم يفهم، يعني بنادم ما يجيش يمرضنا في راسنا. لم تتكلم ربما عن الأخطاء التحكيمية الكارثية لهذا الحكم، أي حيث بداية من الدقيقة 11 يعني كانت هناك يعني لقطة فاضحة حيث تعرض بغداد بونجاح إلى عملية شد على طريقة الجيدو أو على طريقة المصارعة الإغريقية التي غطيناها في الألعاب المتوسطية يعني. هناك لقطة واضحة حيث قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا احتجاج حول هذا الحكم. يجيوش يقولوا لنا مؤامرة وراه داير لنا، ما داير لك والو يا ابني اودي غادي نبقى نطير، ما دايرين لكم والو. Apparemment une vraie main avec un vrai penalty comme eux ils ont eu un vrai penalty, ils ont cabouré apparemment c'est un vrai penalty. اليوم خسرنا كرة قدم، تعادلنا مع تعادل يعني بخيبة امل يعني. قدمنا مباراة كبيرة اكيد. الجو أثر فينا، الحرارة كانت مرتفعة، الوقت مساء. السلام عليكم كوتش، أمينة مدن تلكال. السؤال ديالي هو واش نقدروا اليوم هذا التعادل نخرجوا به بدي لوسون بوزيتيف، وشنو كان ناقصنا باش نتفاداو نتيجة التعادل اليوم؟ ميرسي. هو بحال اللي قلت اليوم اون بو با ما نكونوش فرحانين باسكو ديما كنفتشوا على الرباح وكان الرباح في يدنا. بالحق ملي كتشوف الدراري ما مومون دوني فيزيكمون ما قادرينش، اون ايسي دو فير لي شونجمون اللي كان خصنا يمكن نتعلموا هي نعرفوا سوبير بحال اللي كنا في كوب دي موند، ما عرفناش نديروا بحال اللي كنديروا في كوب دي موند الوغ سي نوت بوين فور. نعرفوا نستناو، نعرفوا نقطعوا لي لين دو باس، كونترولي لو ماتش. On a perdu beaucoup de ballons. ملي كان خصنا نلعبوا ما لعبناش، ملي كان خصنا ما نلعبوش بغينا نلعبوا ضيعنا شي كواري اللي قتلونا. لعبوا بزاف في الظهر ديالنا، on n'a pas su contrôler la profondeur. C'est des situations. Alors, est-ce que ça vient de la chaleur et de la fatigue اللي كتخليك دير des erreurs? Sûrement, mais pas tout. خصنا نتعلموا نلعبوا في هاد لي كونديسيون. Maintenant, دابا عاد قالوا لي كان le dernier match à 14h بالنسبة لينا. Donc dans la compétition, il n'y aura plus de match à 14h. Donc, alhamdoulilah, شفنا من اليوم حنا باش نلعبوا à 14h, c'est difficile. Mais في الآخر, il faut être satisfait. حنا في واحد الفرقة اللي ما كانت عندها ما تخسر مور البوت. داروا الضغط علينا, ils ont attaqué à plusieurs. Ils n'ont pas lâché. Et à l'arrivée, ils ont mérité leur match nul. Il faut être honnête. Maintenant, nous, on peut mieux faire. صراحة. كنا نقدروا نديروا أحسن من هذا الشيء اليوم. On va vite analyser le match, récupérer parce que dans 3 jours, on a un match مع Zambie. وخصنا نكونوا في المستوى ديالنا. Oui, milieu. Coach, Nasreddin Nasri, Canal+. Je voulais te poser une question par rapport à ce qui s'est passé avec Mbamba. J'ai posé la question à Deux Abres. Il m'a dit que c'était un match d'hommes. Mais bon, il a un peu esquivé la question. Toi, je sais que tu n'as pas de langue de bois. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? Merci. Non, pareil. J'ai rien à dire. On va à gauche, oui. Juste à gauche, oui. Allez-y, monsieur. Non, mais laisse-moi finir quand même. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de souci, on va expliquer. Non, je croyais que vous avez... Il n'y a pas de souci, ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbamba. À l'arrivée, peut-être c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça, mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image. Ni nous, ni le Congo. Sur ça, il fallait rester calme. C'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur, la tension, elle a été un peu élevée chez tout le monde. Mais ce n'est pas un exemple. Et il n'y a pas de souci entre Bemba et moi ou l'équipe. On avance. C'est passé maintenant. Salam, Walid. Oui. واش نعتبروا هذا الماتش زعما جا في وقته باش وليد يصحح اللي ممكن يتصحح، لا من الناحيه التقنيه لا من ناحيه مجموعه الاشياء، حتى من ناحيه الهضره ديالهم مع اللعابه في الماتشات الجايه. لا جا في وقته، ماشي جا في وقته. احنا كنا عارفين صراحه، قلت لكم قبل الماتش انا كان عندي ان ريسبي بروفون على هاد لا كومبيتيسيون. كنعرف ما كانش ماتش سهل، وكنعرف واحد الماتش اللي تقدر تكون مزيان في الماتش وفي 10 دقائق يقدر يمشي لك الماتش. هي ديك لا جيستيون دي زيموسيون اللي كنقول، ولا جيستيون دي طون فور اي دي طون فيبل اللي خصنا حنا نكبروا في هادشي باش نكونوا اون ايكيب فريمون سوبيريور اي كي دومين تو الموند. اليوم شفنا ملي مازال ما وصلناش في هادشي، مي سي با غراف، حنا غاديين. دونك وي جا في وقته باش نتعلموا. Après les conditions de jeu font que les fautes de concentration récuno, les erreurs techniques récuno,
le facteur mental رايكون parce qu'à un moment donné physiquement ما تقدرش تحتي اكثر من ملي حتيتي. Après oui كنت كنتسنى يمكن اكثر من لي remplaçants اليوم درنا des erreurs اللي ماشي habituelles, mais j'ai confiance بالعكس je suis content parce que c'est un match اللي غنكبروا به. Question. حسن الحريري ميديا بريس تي في. الشيء الجميل فيك وليد بانك تعترف بان وزافي كراكي بان هذا اللقاء كانوا الكونغوليين فيزيكمون اقوياء. خصنا نساو داكشي ديال قطر. حنا الان في لافريك سي اوت شوز. واش ما كنتيش ناجح في التغييرات ديالك في الشوط الثاني وبالعكس دو السابق كان ناجح في التغييرات في الشوط الثاني؟ الاخر اللي سولني في هادشي كنت قلت واحد كلمه ملي كنت في البطوله وما نقدرش نعاودها لكم. Bien sûr, quand ils égalisent, c'est que les changements peut-être ont été bons. Nous, on a un banc de touche. كان امن باي واحد. En deuxième mi-temps, en première mi-temps, à un moment donné, on a reculé aussi. C'est plus une question, plus dans l'état d'esprit de savoir gérer ce genre de match face à la chaleur. Après, il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Au Khaïda, on s'est créé beaucoup de situations. On en a peut-être trop subi par rapport à l'Ikandiro d'habitude. C'est ça qui me déçoit un peu. Après, je ne suis pas plus inquiet que ça. Je n'étais pas plus optimiste avant. حنا غاديين في الطريق ديالنا اللي كيأمني غنعاودها. كنعرف هاد لي كومبيتيسيون il y a le premier tour et il y a les tours d'après. Le plus important هادشي اللي كيأمنا هي ندوزو ونكونوا le premier في الجروب. Donc عندنا le destin entre nos mains. C'était l'équipe peut-être la plus difficile. Elle était revancharde, elle était motivée. Donc c'est pas des matchs faciles, surtout sous ces conditions, mais il faut leur dire bravo. C'est vraiment une belle équipe. C'est une équipe qui peut être une surprise du tournoi. À l'arrivée, on a pris un point, ils ont pris un point, on continue, on va vite récupérer. Question derrière. Coach Tyson Dombele, 10e rue télévision depuis Kinshasa. Coach, j'aimerais d'abord vous inviter à l'éradication totale de ce qui s'est passé avec notre capitaine Chancel Mbemba, parce que c'est une image très négative qui nous avait également impacté dans la tribune de la presse entre nous. C'était pas bien. On était prêt à gâcher cette belle canne de l'hospitalité. Ma question est celle de savoir, apparemment, le climat était vraiment défavorable à votre équipe parce que vous avez débuté très bien, efficacement le match en marquant aux 2 premières minutes. Mais après, vous avez perdu le contrôle du match. Vous avez eu le calendrier du match très bien avant. Vous savez que la 2e journée du groupe F, c'est face à la RDC à 14h. C'était quoi la stratégie pour contourner cet obstacle du climat? Déjà de marquer très tôt, c'est ce qu'on a fait. Après, de savoir pouvoir gérer nos bons moments. On l'a fait parfois, mais après, c'est vrai que quand la République démocratique du Congo a poussé, a mis toutes ses forces en avant, on n'a pas su faire le dos rond, on n'a pas su gérer, on a trop subi, on a donné trop de situations, même si à l'arrivée quand même, ils ont été beaucoup plus dangereux sur les coups de pied arrêtés. Après, bon, il y a ce but qui est bien joué. On a laissé trop d'espace peut-être entre les lignes. Est-ce qu'après, je n'ai pas envie de me cacher par rapport à la fatigue ou à la chaleur. Aujourd'hui, on a été moyen, on va l'assumer comme une grande équipe. Mais comme je l'ai dit, et je l'ai dit à mes joueurs, même quand on est moyen ou quand on est mauvais, il faut savoir ne pas perdre. C'est des matchs qui, je pense, avant, on les aurait perdus sous ces conditions. Là, on ne l'a pas perdu, on aurait même pu le gagner à la fin. Sur les dernières situations. Maintenant, on va apprendre, on va vite récupérer, on va oublier vite ce match et on va féliciter aussi le Congo parce qu'ils méritent amplement leurs points. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc bravo à eux. Pour la dernière question, on termine. Merci. Au fond, la dernière question au fond. Oui. Bonjour, coach Adil Alaoui, Radio Nationale, marocaine. Coach, est-ce qu'on peut dire que qu'est-ce qui sont les facteurs qui ont tranché le match? Est-ce que physiquement, mentalement ou bien tactiquement? Et est-ce que l'équipe du Maroc n'a pas su gérer les temps forts, surtout au premier mi-temps? Merci. Moi, de toute façon, vous me connaissez, moi je prends la responsabilité toujours du résultat. Alors oui, peut-être que tactiquement on aurait pu être mieux, peut-être que les changements auraient pu être meilleurs. C'est pour ça que je félicite mes joueurs, parce que les joueurs, ils n'ont pas triché, ils ont donné le maximum, ils sont positifs, ils sont motivés. Et moi, je prends la responsabilité du match nul. On aurait voulu gagner, on a fait en sorte d'essayer de gagner. Sûrement que mes choix étaient mauvais aujourd'hui. Moi aussi, il faut vite que je récupère pour que mercredi, on soit à notre meilleur niveau. Mais je répète, la compétition est longue.
Et nous, on est préparés pour pouvoir plus loin. Maintenant, on a un match mercredi pour assurer la qualification. Et on va vite oublier ce match du Congo. En tout cas, la réalité, c'est qu'on ne va pas se cacher. On n'a pas été à notre meilleur niveau. On a été à notre meilleur niveau par moment, mais pas assez pour une équipe comme la nôtre. Merci coach. Merci. Shukran. اهلا بك كمال. المنتخب الوطني اذا يتعادل في ثاني خرجة له. شخصية المنتخب القوي ظهرت اليوم، شفنا بغداد بونجاح يعدل على مرتين. كيف هي المعنويات انت خاصة وانت قريب من المنتخب الوطني؟ حسينا انه اللاعبين الان حفزهم هذا التعادل وحفزتهم هذه العودة اكثر. اكيد فاتح، لانه تعادل اليوم هو بطعم الفوز، يعني خاصة انه جاء في ظروف صعبة، انه اللاعبين تحدوا يعني الظروف المناخية التي كانت صعبة ولا صعبة جدا. لم نسمع أي لاعب تحجج أو المدرب، لكن الحقيقة يجب أن تقال أنه المباراة لعبت في أجواء مناخية جد قاسية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ربما هناك عوامل كثيرة تحكمت اليوم في نتيجة المباراة، من بينها الحكم الجنوب إفريقي الذي يعني كان بطلا لفضيحة اليوم في مباراة اليوم. صحيح. يبدو أن الناس يعني كانت منشغلة بأداء المنتخب وتغييرات الناخب الوطني جمال بالماضي وأداء محرز، تكلمت عن عمورة سليماني، لكن لم تتكلم ربما عن الأخطاء التحكيمية الكارثية لهذا الحكم، أي حيث بداية من الدقيقة 11 يعني كانت هناك يعني لقطة فاضحة حيث تعرض بغداد بونجاح إلى عملية شد على طريقة الجيدو أو على طريقة المصارعة الإغريقية التي غطيناها في الألعاب المتوسطية. يعني كانت هناك لقطة واضحة حيث قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا احتجاج حول هذا الحكم. كانت هناك أيضا لقطة أدم والناس الذي عاد إلى كرسي الاحتياط ويعني أقسم بأغلظ الإيمان بأن كرته لمست يد المدافع. لقطة أخرى حين سدد عمورة في الشوط الثاني كرته اصطدمت بالمدافع يوسف ضاو. يعني الكثير من اللقطات، يعني على الأقل الحكم يعود إلى الفار، لكنه رفض العودة في كل مرة إلى الفار حين يتعلق الأمر بخطأ لصالح المنتخب الجزائري. والآن نؤكد أن هذه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يعني يسير في مؤامرة على المنتخب الوطني كمان. المدرب الجزائري هناك في مؤامرة على الجزائر. لا نؤول الكلام، لكن نقولها بكل صراحة أنه ما قاله عادل عمروش هو حقيقة. اليوم هناك من يتحكم في الكاف، لأنه شاهدنا الكثير من اللقطات التي تحتاج على الأقل الذهاب إلى الفار ثم الفصل. حتى الهدف الثاني ضربة جزاء لبوركينا فاسو كان هناك تسلل وكان هناك خطأ على آيت نوري قبل يعني أن يرتكب آيت نوري الخطأ. لذلك اليوم هذه العوامل هي من تتحكم في نتائج المباريات وليس أداء اللاعبين أو التحضير. لذلك ربما على الاتحاد الجزائري لكرة القدم الضرب بقوة أمام هذه التصرفات. حتى في اللقاء الأول الحكم لم يعد إلى لقطة الفار، يعني في لمسة يد بعد رأسية سليماني. اليوم هل الفار من حق كل المنتخبات إلى المنتخب الجزائري؟ لماذا لا يعود إلى الفار في لقطات المنتخب الجزائري؟ يمكنك العودة إلى الفار وبعدها إعلان ضربة جزاء أو من عدمها، لكن على الأقل توجه إلى الفار ويعني تحقق من اللقطة. اليوم شاهدنا عدة حكام جزائريين دوليين يعني على منصات التواصل الاجتماعي كتبوا بأن المنتخب الوطني تعرض إلى ظلم تحكيمي فاضح. ومن هنا نقول صحيح أن المنتخب يعاني من نقائص فنية، بعض اللاعبين ليسوا في أحسن أحوالهم، لكن مرة أخرى كمان فقط فيما يخص اليوم على عجالة اجتماع، شفنا اجتماع الناخب الوطني مع وليد صادي على هامش مباراة أنغولا وموريتانيا. صحيح أنه بعض الأخبار تقول أنه في حديث جانبي لو تطلعنا على مدار بين الناخب الوطني اليوم ووليد صادي. والله ليس بعد، شاهدتهم من بعيد يعني يتكلمون، يعني ما عندناش تفاصيل ما دار بينهم، سنحاول فيما لاحق. لكن اكيد انه جمال بالماضي وصلته العديد من الرسائل على واتساب، يعني وصلته العديد من الرسائل حول لقطات ضربة الجزاء واللقطات التي تعرض فيها المنتخب الى الظلم. لذلك كمدرب وكناخب وطني من حقه ان يطلب الحماية من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بما انه المسؤول الاول عن الكرة الجزائرية، لأنه بكل صراحة ما تعرض له المنتخب الوطني في هذا المباراتين يعني ظلم كبير، رغم أن الناخب الوطني جمال بالماضي لحد الآن لم يشتكي من التحكيم ولم يتكلم عن المناخ ولا حتى اللاعبين. كمال مهوي شكرا لك لضيق الوقت. On voulait permettre à beaucoup plus de gens de poser des questions, mais cette conférence touche à sa fin. Si je peux signaler quelque chose, j'en profite ici.
Il y a eu des situations un petit peu, pas mettre le doigt sur, mettre le feu sur, de l'huile sur le feu, mais voilà, on me signale, j'attendais voir certaines images sur des situations, des décisions arbitrales. Apparemment, il y en a une, dans une surface de réparation, apparemment une vraie main, avec un vrai penalty, comme eux ils ont eu un vrai penalty sur Caboret. Apparemment c'est un vrai penalty, même si on me dit qu'il y a main sur la prise de balle de Caboret. Apparemment il faudrait revoir ça. Donc vrai penalty contre l'Angola. On lève les mains, on dit ça a été vérifié, c'est clair, il y a penalty, mais apparemment il y en a un pour nous aussi. Donc voilà, on regardera ça, et je me permets de le signaler aussi parce que ça fait la différence aujourd'hui. Merci beaucoup, coach. Merci à tous. On enchaîne avec... J'espère que c'est retenu. J'espère que c'est retenu qu'on ne parle pas dans le vent.